U malim, lijepim dalmatinskim gradićima, kao što je to Lumbarda, koja je još k tome na otoku, jedan od najvećih problema je uvijek smještaj gostiju. Kapaciteta je uvijek malo. Zato, kad se nađete u Lumbardi, potražite obitelj Šestanović, jer ako smo mi dobro shvatili, oni imaju skoro najširu ponudu. Da, spadamo među veće apartmane, u ponudi imamo isto tako i polupansion, ili večeru, ili narudžbu, imamo i roštilj ako ljudi žele nešto specifično, posebno za naručje. Ono što je nas najviše iznenadilo je neobičan dizajn apartmana i sklonost interesantnim detaljima, tako da smo morali pohvaliti naše domaćine. Stvarno su lijepo uređeni. Pa, hvala na tome, da, mislim da jesu. Radimo sve sami. Muž mi je doma, uglavnom radi sve sam, tako da nastoji da to bude i uredno i lijepo. E sad, kad već pričamo o turizmu u Dalmaciji, a nije riječ o klasičnom hotelu ili kampu, zanimalo nas je kakva je struktura gostiju. Broj 1 su Slovenci, nakon toga su Njemci i domaći gosti naši. Od gospođe Šestanović čuli smo i zanimljiv recept kako prevladati ova krizna vremena u turizmu. Nadamo se da našu emisiju prati netko iz Ministarstva turizma. Naravno, riječ je samo o trudu. Ne bi baš rekli da je puno što se tiče kapaciteta, možda ljudi malo manje troše. Malo više gledaju gdje će potrošiti, ali što se tiče kapaciteta nije toliko. Mi vidimo po drugim stvarima, vidimo da je manje ljudi vani, ali uglavnom imamo goste svoje, domaće stare goste koji se vraćaju i goste na preporuku, usmenom predajom, tako da moramo se možda malo više truditi, malo pojačati ponudu za istu cijenu. Ali ako se čovjek potrudi, za sad može. Sada, kad znate gdje ćete se smjestiti u Lumbardi, evo i razloga zašto smo mi u stvari potražili obitelj Šestanović. Jest da je Korčula otok vina i to bijelih, ali ima ljudi koji više vole jača pića. Obitelj Šestanović uz domaću hranu koju sami proizvodi i originalne domaće likere, rađene po starim recepturama, očuvanim unutar obitelji. Ponuda likera i rakija je velika, od travarice s ljekovitim mediteranskim biljkama i lozovače, do rakije od ruže, oraha, rogača, limuna, kupine, višnje i smokve. Čime su ljudi najviše oduševljeni? Travarica je broj 1. To je, oni koji ne voli slatko, travarica je broj 1, oni to vole. Nakon toga je rakija od ruža, smokva i limun. To su 3 uglavnom likera koja najviše idu. Nama se najzanimljivije učinila rakija od ruže, koja je vezana za Lumbardu, pa ćemo upravo nju i predstaviti. Karakteristična je za Lumbardu s obzirom da ove ruže nema po cijelom Jadranu, ima je uglavnom na otocima. To je jedna ruža, došla je iz Italije, roza se zove. Roze je boje, baš zbog toga se zove roza, ima specifičan miris. Nju uberemo na proljeće, cvate negdje u maju. Stavimo je u nekakvu posudu zajedno sa smeđi šećerom. Stavi se 3 tjedna, znači 21 dan na suncu. Nakon toga 3 mjeseca ide u podrum, znači na tamno mjesto i na hladno mjesto. I iza toga slijedi filtriranje, cijeđenje, filtriranje i flaširanje. Kao što svi vrlo dobro znamo, najbitnija stavka ovakve proizvodnje likera je osnovna rakija, iliti baza. Stoga su Šestanovići zasadili još nešto loze, ali o nekom većem proširenju pričaju s puno opreza. Nasadili smo i 2000 loze, tako da o tom potom. Evo, sin je mlad, tek ulazi u posao i pa vidit ćemo što će on raditi dalje. Nastojimo koliko možemo proširiti asortiman, pojačati malo broj boca, ali ne bi željeli izgubiti na kvaliteti. Tako da možda to proširimo i na nekakav drugi način, možda napravimo, bili smo počeli, a za sad još to je čisto bilo za domaću upotrebu, ne ovako boce od pola litre, nego male boce od 2 deca koji spadaju u suvenire. I na kraju, ono što vas vjerojatno trenutno najviše i zanima, jer priča je stvarno interesantna, kako stupiti u kontakt s našim domaćinima. Naravno, rješenje je internet. Da, imamo svoju web stranicu www.apartmani-ive-sestanovic.com.
Tamo možete vidjeti cjelokupnu našu ponudu, likere, fotografije naših apartmana, zauzetosti, termine. Na njoj ima naša e-mail adresa i u direktnom kontaktu možete naručiti bilo koji naš proizvod.